IFM News. Police report. Postat Aglawlaw, Idol Dennis, good morning, please come in. Anan? Ano mo deti? Ano cellphone na ayak na every time na lang. Ugo ka. Maperdi negosyo to kasilaang. Okay, Idol Dennis, go ahead. Madi. Lokatan yung amin deti cellphone paunay met deti mauno man tawin ko tuwing ket ada pala deti nga cellphone. Kadaanan baka iso ti may kagapuna. Or no nakinsino at kadaanan nga cellphone nga tan. Oh, mayaten Idol Dennis, go na. Second, Idol Bernard. May isa man na drug suspect. Suluyin na. Bagayan ti drug bypass operation. Iti ilik di San Nicolas, Ilocos Norte. Particular iti barangay Tuwag, San Cayetano. Ti suspect magtawan ti Talupulog at Kalima nga danti living partner Ken. Ayun iti may sangamol iti Lawaga City nga taga Tacloban, Caloocan City. Iti natili babayan iti drug bypass operation. Naalaking ko na iti may siyang pakete iti may pagkaroon nga Cebu nga ginatang tinagpamarang bayar iti droga malas tigreta dapat upat nga pakete iti Cebu iti nahala at dapat may siyang 1,000 peso bill nga recover nga nausan iti bypass money karaman pa iti 2 nga peso bill nga ikikutan tinatakamat at ang drug suspect. So operation, kahit ni wife iti inventory, kahit naman tayo, Idol Bernard, kahit na matakamat lain, ito isali iti barangay, iti natakamat ang ini, nga iti agdamag, iti reklamo, iti piskalya, aga po ito lang lagting iti panaglako, iti may pagkarop na droga, nga RA 9165. Second, PNP, bunga dito iti informasyon nga naawat da kaniti imunan nga tiliwan iti drogas gapuno nga di kalam operators da akada gito nga gundaway. Iti batag Ilocos Norte nga nadigit na damag gaputa may samanan iti pimusay gapu iti panagpakamatay bagayan iti panaggasel. Iti, yes, Idol Bernard, iti barangay Siling Norte, iti siyad ti Batak. Iti biktima, ket ang 50 ket talo, nasawaan, unemployed, kinagindig line, tinakama sa nga barangay. Investigasyon, iti PNP, iti dapat nagturong, kapamang naawat informasyon, ket awalan ti original position dito yung biktima kaputa na ibabatan iti nag-abdat kila na. Iti investigation alas 5:50 di Malam Kalman kaya dito yung mother-in-law na sumangpet nga hindi pagpukawan na kahit awan sumungbat sa naman sa bulan usap daga puna nga hindi pa nakitain dati siritin dati kwarto na nakita na nga nakabitin nagtentiman dati yung biktima sa dapuna nga nakita tiya tulong kada iti karuba dati yung mother-in-law dati yung biktima. Di biktima ket pinagsardatan in kwarto na pinagsardan ang lukpan tapos kagat maala ken nakasama tayo na makita babaen kaya doktor nga ni Dr. Hazel Joy Resurrection manipoti health office iti Batak Ilocos Norte kaya deklara ang pimusayan dati yung biktima hindi yung makita madoktalan ito na iti kwarto na ito kung daway ket saan pa'y nga may bagan no anya iti motibo iti pakamatay kaya nakamat ng lalaki iti barangay Siling Norte iti siyudad iti Batak. Ito sa bali pa yung bangir Idol Bernard sa bali manan nagasolin pampatendan iti sunod lang ang pagsulinaan iti labagkong ngem iti Ilocos Norte malagi ko idinamitan laldaw iti otobi iti barangay 40 Balatong di ba daman na bagkong iti report tayo natay iti San Nicolas at damanan iti pampatendan iti labagkong iti San Nicolas particular iti barangay 16 San Nicolas Ilocos Norte iti biktima kitaling when Ibigin market ang kawan ti Dr. Siyam gindag iti barangay 24 ng Guyudan, Paway, Ilocos Norte. The suspect sampay ng identify iti yabyang ti PNP. Iti investigasyon iti pulisya dato yung biktima ket minarimahan iti
panagnapping na iti mismo tugaw iti paggasolinaan idin datoy unidentified person sa panatang binagkong namin ladaras iti chick na Bernard. Nakatamitan datoy likod iti ulo na iti pungapungan na iti tental na ang sumatan datoy nakatumbaan datoy biktima bitumba iti semento. Basan diretoy datoy biktima ket nagtalatwagaw agar pasangay narami iti krimen idinto nga ti biktima itletaray iti Governor Roque B. Ablan Sr. Memorial Hospital ket nagasalmat lang Idol Bernard. Ti pulisya ket manarimaan ti panang review datoy CCTV footages iti nakamat ng gasoline station datoy sa may identify datoy susmatong sopar kabangan ito kanda pa identify datoy suspect. Wait lang, Idol Dance. Detoy nga gasolinaan, isumot lang di gasolinaan ti de pagububraan di jay na bagkong. Nga natay, idi. Yes, Idol Bernard. Baka han ba nga konektado detoy, baka mot pagarupen ti pamilya, baka sinublat damot detoy biktima tatta. Tuktalan tayo, Idol Bernard, no? Di pakinaigan, di muna nata may tang gasoline station, di balak na kamat ka, nagpadpada, nga pang-attendant, di nagbarin na biktima, Idol Bernard. Ikigang kitiyente, sa dapat nga mas sinok, di suspect na puta, unidentified line, Idol Bernard. Okay. At same anang amin Agor ka, same area. Hindi pa man DJ monitor DJ tarawaro si ka Glenn, makikita deta yan ta TV dita. Kadito makakonsentrate anak naganan. Detoy nadakamat nga gasoline station, same area or same crime area. Detoy dakamatin. Agpada nga pa nagbagkong. Ayan na tama na detoy Idol Dance. Baka tinged mo't laing, baka same. Kasakasay. Dati chick na, dati likod, dati ulo na Bernard. Likod ta ulo. Same ni kita dito nga. Dito fatal area ti ng tamaan damanen. O di bakamot ki di paasak lang dito baka sinublat. Di jay nagban nga biktima nga natay kalabes. Kaya dito pamagkong tatangag dama. Malamang Idol Bernard umpay kami sa iti ay barkotat ang kaulap iti yang iti PNP sa Monteto do da pa kini apay dito nga gasoline stations di ba di kwa it was required nga madaan da iti security guards Idol Dennis tap na maliklikan iti panagtatakaw or anyaman nga krimen di ba da kasoy nga inlongalong da di kwa iti konsehot lawag. Idol Bernard, marino si primary quarter ito CCTV camera na may install. So, ikagdamakit mandarimang pa lang iti panang review da. Yung sakit ma-identify that identification iti suspect Idol Bernard. Okay. Ito na Idol Bernard, hindi muna napasama si Barangay 40 Balatong. Dati si Barangay 16 sa Nicolas Ilocos na biging same. Apo kat deta Barangay 40 ken deta Tilawag ken Barangay 16 Agabay. Well, bangin na lang ako. Of course, same area dita, same area, same pag-ubobraan, may message pag-ubraan da, di ba? Gasoline boy da, yan ta nadakamat nga paggasolinaan. It is either sa bali ti suspect duat puntiryain na nga biktima or DJ biktima idi ko ket naamuan nga tanga kasakat sinublat na DJ suspect baka abot kasay ti naganan plaster na DJ duat ti anggulo ti kita iktatanga mabalin nga pagrogyanan ni PNP kadetoy na naamos nga panag bagkong ditangay gasoline boy iti nadakamat nga paggasolinaan ana nga atraso na digitoy Idol Dennis kakasta mo lang digitoy sa bungero nga maitapwak ijay taal. Sure, so nga medyo nakasimat dito baling biktima, italik ko iti investigasyon, iti PNP, sa barbar nga dandun tilita, yung motibo, iti reto yung krimen, Idol Bernard. Dati may isa,
ket adamit iti paglalawagan kasi report ni Idol Lawrence Idol Bernal. So iti agdama ket tuloy-tuloy tatta iti panagmonitor iti PNP kada iti typhoon Christine tan activate metten dagiti sa group iti PNP Idol Bernal ket sa aming unit iti intero nga probinsya ti Ilocos Norte tumulong na iti local government unit nga agbantay ken kasama pa iti seguridad kaya nagitay umili iti reto typhoon Christine. So, kablawan taman ay Bernal, si counterpart tayo niya po JP Soriano, hindi pinalman, at dahil si probinsya ti Ilocos Norte. Tay taga January 7, dahil si provincial capital. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa pilan ng RMN Lawag Ilocos Norte. Damag ko lang, manipod na mismo, iti PNP, Idol, Dennis Galicio, sa RMN.